Meitei-Meetei na Scheduled Tribe ST gi list channa bohotna bada lamdam masida khunda minari ba yelho furup singna ayat apan piraktana ba Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STDCM na appeal torakli Hiramasigi matangda STDCM gi publicity secretary na khudek piraga thadurakpa cherolaman hai Meitei-Meetei na ST gi list channa bahadakta ngakpigani chandana bahandakta all naga students union Manipur ANSAM na Manipur gi governor da memorandum amma pisin ki badu yamna laibak thibani STDCM na taliba demand asidi India gi constitution na piba right adune kanagumba furup ama ST gi list change hairabadi government of India na piba chana kanglon sing in ba mathok tai loina na furup ama ST da chalhanban nattraga chalhandaba haibasi government of India gi makhuta lai Meitei-Meetei na ST list chanbagi matangda ANSAM nattraga kanagumba organization amana Wakatningba Leirabadi state government Oina Taknabiyu constitution na pibangak law fangjage haina demand tawriba yelho furup amada ayat apan pibagi thabak asidi tawhaningde masina yelho furup masel gi marakta bab tanadabagi machak ohelakpa yai STDCM na taliba demand asi ST list yauraga atopa furup singi interest sokhange haibanate ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ-ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩ-ꯃꯤꯇꯩꯅ STꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯄꯥ-ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ STDCMꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ